بسم الله الرحمن الرحیم. گلک جارا مروف هزرا خود کتن بوچی اف قدر هند مزن پیغمبر خوده علیه الصلاة والسلام. بوچی تو صلوات کبده سر روح پیغمبر علیه الصلاة والسلام رب العالمین بعظمت خود ده صلوات ده تسرته، ملائکت جی ده صلوات ده نسرته. بوچی هند خیر و برکت اتناوه پیغمبری دهنه علیه الصلاة والسلام، چونکی او درجه پیغمبری هی علیه الصلاة والسلام، او مرتبه پیغمبری هی، او مقام و منزله هی وجود ده ادگردونی ده شو مخلوقانینه. هر سه مخلوق سرکی وک ملائکت وک اجنه وک انسان، اوه سه مخلوق سرکینه عاقلا ادجيان جهن، وهم مخلوقات دي كس ناجهي تا آستي في پیغمبري عليه الصلاة والسلام، كس جي مرتبة وينينه، كس جي مقام وينينه. تبارك خبده رب العالمين هندك تجدانه نداينه چم مخلوقات ادخو. وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام دقشتا إسراء و معراج ده، وجبرائيل عليه السلام هاتي الدفرة الجل براقه وبيك وچوينا بيت المقدس قدسه بترتيبك خداي خودت زانيت شوا هندي پیغمبر هاتين وجود دا جباب آدمي عليه السلام وحتى محمد عليهم الصلاة والسلام همي پیغمبر 124,000 پیغمبر 315 پیغمبر و رسول يت پیام بو هاتين هم ملوير كوم بون، و پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو امام وان. نوان پیغمبر دا آدم هبو باب مروفاتیه علیه السلام، نوح هبو باب دوی مروفاتیه پشتی طوفانه، ابراهیم باب پیغمبره، العزم هبون، و پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو امام همیا، امامتیا همیا دا پیغمبری، پیغمبر علیه الصلاة والسلام نویج بریکا واکر. وقتی پیغمبر شوی عثمانا علیه الصلاة والسلام چندین پیغمبر دیتین، هر وکی سرگرگانه کت هر وکی سردانه کت اجا عثمان ایکی و حتی هفته پیغمبری هم می دیتن علیه الصلاة والسلام. و جبریل قال شو حتی دی چیتا دیوان خوده عثمان هفته جي خلاص كل ناف بين عثمان هفته وعرش رب العالمين مقدار 500 صالة يا بحره. ديشنا ديوانا خده الويري جبرائيل راوستيا قلت يا محمد عليه الصلاة والسلام اف مرتبة تتشيه اف منزلة تجهشتيه اف ديوانا تتشيه چم مخلوق نتشوينه بوتا بتنيه اجن الشنبين جبريل سروري همي ملائكتين ونشيا، ورب العالمين پیغمبر عليه الصلاة والسلام برا ديوانا خلويجهي يك چه مخلوق نتشوينه. تبارك خبده او خصوصيات رب العالمين داينه في پیغمبر عليه الصلاة والسلام نداينه چم مخلوقات وجوده ده، و پیغمبر جه خدا ده گوره خدا او گوره خودت زانيتي چوانه اكا گور و جه و قبره شهيده مرگت بحشتا بن تو چد بيجي پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام یت همی شهید مروت صالح چاک و اولیا سر رکاوی بقدر کفتیم پاد گوروی یه چوابیتن اجبر هنده جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجیتن هر کسی که صلاة بدت سر من چه وقتی دا وقتی ساخ و گاوه یه بیتن صلاوت پیغمبری یه مروف همیاد گهنه پیغمبری علیه الصلاة والسلام مزنترین منزله مقام درجة بلا مرتبة يا پیغمبرية وجود ده عليه الصلاة والسلام. هاش برهندية رب العالمين بيجيتن بيجتدي پیغمبري عليه الصلاة والسلام بيجا بسرمانة بيجا إيمان دارة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله.
درست اگه خودی حش هوا بکد و اگر هین درستی حش خودت کن دب چه خودی حش هوا کد و دی چوناوی پیغمبری علیه الصلاة والسلام پیام آوی پیغمبری بخو بکه پیام ریباز آوی بکه ریباز دعواوی بکه دعوه کاوی چه کریه روشتوی بکه روشت لوی ناوی جیانه دا سر و بری وی جیانه دا سر دریاوی گل جیانه تو محاولی بکه آوی پیغمبری بکه قدوه بکه جاولگر و برای شخصیته و هره دی وصا تجیل دف خودی محبوب بی و رجا قیامتی جی دی مستحق بی پیغمبر بوده شفاعتی بکد و اگر توی بردوان بی دی مستحق بی دی هجی بی کل بحشت جی بیا جیرانی بی پیغمبری علیه الصلاة والسلام خود ما همیا بکت جیرانت پیغمبری والحمد لله